Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal katılımcıları. Bugünkü 20 Mart 2023 yılı biz işte keyinki kurslar mesleği tanıştırıyoruz. Bizden alsaya like baş komentar yazıp onu ne getireceğiz. Unutma katılımcıları kanalın katılımcıları. Ana kilecatkan Ramazan ayınızlar menen kutlayız. Özümün atından Ceke Nokat Katılımcıları kanalının hizmetkarlarının atından özümün atından kutlayız. Kilecatkan Ramazan ayınızlar kutlu olsun. Kettik anda kurslar kanday okudu eken. Bugün 20 Ağustos'un 20 Mart'tағы курста mesleği tanıştırасыз kettik. Урматтуулар рубль түшкетти караңыздар. Эми сабыр кылабыз. 87 сом 42 тиын доллар, 93 сом 50 тиын евро, 1 сом 12 тиын рубль экен. Урматтуулар караңыздар. Рубль түшкөттүр. Az başka bank karız başka bankta kanday экен көрөбүз. Урматтуулар Финка банкта да ошондой экен. Караңыздар 87 сом 40 тиын доллар, 93 сом 50 тиын евро, 1 сом 12 тиын рубль экен. Урматтуулар караңыздар. Бул жерде да ошондой экен. Урматтуулар Ekoislam Bank'ta 87 сом 40 тиын доллар, 93 сом евро, 1 сом 13 тиын рубль экен. Урматтуулар караңыздар. Урматтуулар караңыздар. Валюталарга келдик. 87 сом 70 тиын доллар, 1 сом 11-15 экен бул жерде рубль. Караңыздар. Казак теңгесинде 13 тиын, өзбекстинде 75 тиын. Караңыздар. Бул жерде караңыздар, бул жерде 87 сом 600 доллар, 1 сом 12 тиын рубль. Казак теңгесинде 14 тиын, өзбекстинде 75 тиын. Караңыздар, урматтуулар. Урматтуу Ноқат Бажмат каналга катчылары. Шуну менен көрсөтүп аяктадык. Кудай калса Аллах насип кылса Арафа күнү көрсөтөбүз иншаллах курстарды. Эртеңки жаткан Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, көрүшүкчө. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Лайк басып комментте жазып коюңуздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.